Рашистлер кенеде Харьковны үжім етті. Олған малыматқа көре С-300 ракеталарынан. Ракеталарынан бірі Киев районында олған бір мемори бинаға урған. Да бір ракета шерінің тарихи қысмына түшкен. 5 қатлы евнің бір подъезді бұтынлей виран олды. Янгын башлаған. Куртарыжылар виранелер тубынден 3 інсанны чықарды. На місці одна жінка отримала тілесні ушкодження легкі. Також вона перебуває у шоковому стані через свій вік близько 80 років. Куртарыжылар виранелер тубынде да інсанлар ола білгенін айта. З чердака до самого підвалу зруйновано повністю один із під'їздів житлової будівлі. Кечкен геже Рашистлер Харьковның уч районына үжім етті. Индустриаль районында 2 қатлы бина зарар көрді. Бір шақси ев бұтынлей виран олды. Анда 73 yaşında қадын бұлынайды. О қаза ерінде жан берген. Русия ракеталары текшерге де келді, вилаеткеде учып келді. Злочевті işgalcilerinin үжімі нәтижесінде 7 шақси ев зарар көрді. 2 кіші елек олды. İşgalciler faal şekilde Mykolaev şehri ve vilayetine hücum etmeye devam etti. Ukrayna maycıları Rashistler şehir tarafına uçurgan 4 raketаны urup düşürgen. За сьогодні, зранку, ОК «Південь» збило ракету «Іскандер», яка була випущена по Миколаєву. Також було збито ПВО 4 ракети Х-101 чи Х-101, як вона там називається. Тобто інших обстрілів Миколаєва не було. З 4 громад обстріляна лише була Баштанська і громади, які знаходяться на лінії вогню. Украина арбилері шарқтаки жебеде Рашистлерінің 2 үжіміні ұрып қайтарды. Баштапнан малыматына көре işgalcilerinin ордысы Авдеевка жібарында олған Спартак, Шахты ве Бутевка қасабалары янында тоқтатылды. Бұнен берабер Бахмут шері тарафына Шарх ве Женептен үжімні тоқтаттылар. Бұл вақыт бізім авиациямыз 30 кереден зияде учыш япып дұшман топланған ерлеріні үжім етті. İşgalcilerinin бір қач бекітілген мұдафа позициялары, 5 зенит тіртібатының позициялары ве артиллерия батареясы yok етілген. Украин ракетачылары дұшманның идаре ноқталары ве логистик елларыны yok етмеге девам еті. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках, Верхній Рогачик, храмах Московського патріархату, Червоний Маяк в Херсонській області, а також використовує Свято-Троїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь. Украина арбилері үшін юбилей. Бұйық женгнің ярым елі девамында. Украина арбилері 50 биңден зияды işgalcini yok etті. Артиллерияға қаршы күрешті өз нәтижелеріне көстере. Тахминен 1200 артиллерия системасы yok етілген. 300-ге яқын реактив артиллерия системалары да яқылған. İşgalciler аман-аман 2000 танк ве 4,5 зырхлы машиналарында ғайып етті. Биңлерже машина ведегер махсус техника қоланылмайжақ демірге чебірілген. Рашистлерінің 236 учағы, 207 вертолеты ве аман-аман 900 пилотсыз учы жәлеті башқа учмайжақ. Деңізде есе Рашистлерінің Қара деңіз флотының 15 гемі ве катері чүрмекте. İşgal etilgen Бердянск merkezinde şehirinin sözde komendantının maşinası patlatıldı. Patlaf yerli arbi memuriyet binası yanında yangıradı. İşgalciler tayinlegen Artyom Bardin maşinada bulunaydı. Onu ağır aldı hastahanege yetkizgenler. Тынчлықны сақлап Украина майжелеріне ярдым етмек. Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігі ярымада işgalден азат етілежегі вақыт сакинлер үшін тепсиелер азырлады. Рус арби объектлері янында яшағанларға арби әрекетлер өткерілежегі вақытқа ұзақ тынч олған ерлерге көчмеге тепсие етелер. Қанунсыз құрылған Қырым көпірі ве живары телекелі олған аққында қатырлаталар.
Усі роки окупації Росія перетворювала Кримський півострів на суцільну військову базу і абсолютно нехтувала безпекою цивільного населення. Україна цінує життя власних громадян та свідомо не завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Але ми звертаємось до громадян України та просимо потурбуватись про базові заходи безпеки. Територія Криму буде деокупована, тож важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватись правил безпеки та допомагати ЗСУ. Путин Британияларына энергетик шантажы вастасынен коркузы поламас. Буны Борис Джонсон Лондонда ерлешкен үкімет сарайы өгінде вазифесінден кетер екен соңки чықшы вақтында айтты. Бүгін Джонсон Қараличе 2 Елизаветтаға вазифесінден кеткен аққанда айтмалы. Бұндан сон Лиз Трасс ресми шекілде баш назир олacak. Bu епіс энергетик кризі вақтында ола. Бүйік Британияда электрик энергия фиаты 50% артты. Газда эко кереге. The Guardian нешірі язғанна көре барге қадар фиатлар да 6 кереге арта біле. Яңы баш назир Лиз Трасс қайдеткенне көре о 18 айға есаплар бұзлатылмасы имканын огрене. Үкіметнің планына көре devlet энергетик шirketlеріне bu ve келecek қыш mevsimine kullanıcılar için есаплар eksiltilmesi için yardım ayıracak. Оны şirketler 10-20 yıl devamında qaytarmak gerek olacaktır. And I know that Liz Truss and this Я знаю, що Ліз Трасс і сповнений співчуття консервативний уряд зроблять все можливе, аби провести людей через цю кризу. Ця країна вистоїть і ми переможемо. І якщо Путін думає, що він може досягнути успіху, шантажуючи чи залякуючи британський народ, то він у повній омані.